La non malom hedi Facebook long hedi anu tinna bang pu bang phi same di la Facebook long ben tangga ka chapolong ji bang ke aning hang pik pik thang jang lo sita hedi video ko son si kablo na ji ma video bang kablo thelo to sta real video ko son si kablo na ji ma la so abang hedi kachini ne tum do piklang la sedi pini bang ke la so arlo tum de la so pin som hedi la real video ka salam aning hang pik pik mane la voice pin voice hedi hal lip sync thola son ka bonai ni hang pik pik man la pen mat tumige ke kan kilon la son hedi la real video 30 second 15 second 10 second lo son ka salam ani hang pik pik tum do la sedi hala tum han sedi pini bang ke video bang ke di salam pilo la sedi nang tum lang pa non nang tum Facebook lo ko si la son hedi restricted ho earning restricted ho mare copyright dokok ho la son hedi pini la report issue long pini dokok ho la son hedi so problem ke bang ye the bang ke di nang tum la real video ka salam tum hedi aprang si bang ke music pen talo lake music hello ke bang ke prop nai lo lake la siang tum la so a music po nang tum hedi dak ko son se ke use ni nang ji ma hedi ni la siang tum phana thanon po la si ajha ko ting ye tum bang ke di la pu direct apu a video shoot po ma di la dak a video shoot po alun pe jong se chikeng lo pote hala so la ki edit hota la so alun ma se di ki edit long ta la so alun ma si jok thot po mate di hala so alun long a so nang ke kana din la so music thot bang jok thot po hala nang ke kan hot ka record apor bang ke mood check po mate di mood check po fit system la so apor bang ke dak chipi su dat po mate di la si export po an pare la Facebook long dam po direct upload fit la so po se di copyright claim mate la earning restricted ho la son kupin ne problem do kok di mang ke la daglo la pen bang ke ajha bang ke ave asitin mar ke ave det pusame di hala revenue bang ke share do kok tilo la si kabdu de tang ben notification la son bang fit tilo la sidi nang tum lada kopil ma ke klema ji bang hedi nang tum hedi nang tum la video export e jare pala so a video thought hedi nang tum chablu chunon la so a video thought hedi export ka la export ta hedi si la da ke export nang ji bang hedi ni da kablu chunang ji bang ke ni nang tum phanang than pode fransi bang ni screen recording on nang ni mu bang da example ama klang phinang tum la son le klemon la son te hedi nang tum long thang a problem ta a video la bang ke si afrang afrang si bang ke Facebook long dana po mati di Facebook long dam nang po an parke nang tum dag reel pudi ho dag reel on direct no le ko nama reel ke to hadak klik he nang tum yo la so non ni di la support ni nang tum upload lo pote yo la so amiji ke dui mati di ho ni la so miji bang tum da de audio long click ni ho da audio long click lo thadi la support by mute cheng pu yo mute cheng de di la so nang tum hala ko thai ho so amazing bang ke abidat pu la sedi la dak add magic pu di ho la so original la dak hada ke dir ki pi por bang la bang la sedi la support bang ke da mute cheng po mati di pa bi dena po mati di dak add magic pu add chuna po mati di la dak ke di la dak sarna po nang ku pi alun si kan ma di la dak amen tok nang po nang tum alun amen chinyang po la atai tel hedi so lun pot ena po mati di la dak elo te hedi non ne la sulum se bunai mati di la sulun dak clean po mati di an para da idit na po mati di an para da la dak abiar bina po exhaust pudi la dak hodi exhaust pulong lo nang tum hedi dak kuna sinang tum kablo ji ma hedi la so ad kodak amiji kodak angdeng sinang tum ke kan mala so din handi pu exhaust nang pu exhaust de lo pulut hedi na pu kodak la chok lo pot hedi nang tum di dak okay mari na po mati di an para da next bear nang po an para hedi la dak hedi upload phinu nang tum laga thang copyright tabelo thang a restricted tabelo lagi la sedi nang tum real video kablo nang je tumang ke di la son le upload non ke nang tum ki la pu direct edit po direct dama se upload thor ma di la son ke di chok chilo son ma ke di pini copyright claim le avisita hedi pini la son di poisa bang che thana ko pu revenue share 80% bang 20% na puson yat bang la ke la sedi anutin semedi la son le follow rinti non la sikado kavera semedi tume tham kadom le